بله تماشاوان هجاهل بجاتنین حرمیین ترکیه 31 آذار 2024 دم گلک دریج مایم لی پروسه اهل بجاتنی لی ترکیه دست پیکریه پلاتفورما سیاسی ترکیه فوکوسا و بالکشاندنا و هر زیده لسر اهل بجاتنین حرمینه کو آذار 2024 دی بیکورن. بگومن صحیا سیاسی دجی گلک چونو هاتن حیا هفدیتن هنه طایبتیجی بحثا هف پیمانیان تیکرن ام در باسی دیاربکر دوین شموز داهان سروک جهپیینی شهیر دیاربکر میوانی من سلاف بوده که شیخ موس که شیخ موس دسپیک ده یعنی نهار روشا جهپه چاوایه جهپه قصد به ای پارتی اتفاقی بکی ای پارتی بجی اتفاقی ناکن به هدف نظام يعني قالوا دانوستان دن حنادي ببين نبي اتفاقك وب بارتي اندن رجي مثلا بيجن ديفا بو جلجك بارتي بو روش شاواي نهاد وي مثلا اتفاقي جهه بدك هرم كيكيش İyi bak efendim zanın keke Cemal bir meral akşamlarla bir şüveki Danistan'ın ki sembolik şey bu. Mevkadi zanı bu meral ve teklifi kabul nake. Hem siyaset medarı Kurd yan Linav CHP rasem tuhazın ittifakı ki yani bir HDP şeype. Baştır evet le naha Danistan'ın ki yani hevdetini ki heyetine agahdar hemen petire. Keki Şeyh Muşans heye ku CHP ve HDP ittifakı gibi. Beli şans he. Şans herden he yani. Fakat bername berizi nizanım migotubun. Em tuhazın eğer yani bir HDP ile ittifakı ki hebe para ras u vekri be yani veşarti ne be ne ku Kürt beşin o ne HDP vatşiye o kabul ki. İhtimale zanım ku eku dahvaza bezeye fa helbijatına adar 24 da CHP ve HDP ittifakı çekiyor. Peki, beli keki Şeyh Musnuhat dehil bijatinin beri heremide mesela İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin yani gelik bajarın mazın giring CHP bir desteksin. Gelo ittifak çi nebin. Şansı bunda kırni زیادتر دبی نرخاندنات دوی درباره ده بگیریم تو چاواد فکر دکی براستی زوی yani ve ittifakı çenebe Mersin'e, Adana'ya, o İstanbul'e yani xatere ki jibo CHP xuyatke ser hundavune. Beli. Lazım CHP servi gerek müjolbe o ittifakı ki yani fre belki tane CHP ne be, jgeri tane HDP ne be, jgeri HDP zi ittifakı mezun çekiyor. Ve ki tadi helbijatına ku derbas bu, ve ki masayı şeş çekir bun. Yani meral akşener dibe ku tedar ne be. Fakat yani CHP bereko bijatperestler lazım e virda bu de. Bereko bu da demokrasi o perskera Kürdiye ile Türkiye'ye Talibi ve çareserkirina ve işi ve CHP. Eğer ahaba damara ku da nav CHP'de endibin müjarperes evzi ekebi be. Baştırzi evabe. Keki Şeyh Mus her vaha yani gava ku mirov roşa siyasiya Türkiye tamaşa deki mesele tuzani ger ev bajarın mazın verin bundakirin. Jixwe هلبجاتنا پارلمانتوی اتفاق جمهور کرد. اشتره بیشم سر و کماریجی وسا. نها باجارین مزنجی جدست درکون. چه تسیراویل سیاست ها ترکیه دبه؟ وکی جهت اون چه فکرت کن؟ چه چاوا فکرت کن؟ Li İstanbul'e ziyadettir yani Ekrem İmamoğlu misal hizbiyatını وكيان بيجي يعني بويا سنعتكار او زانب تشاو هالبجات القناج بل از فيازي زانم اسطنبول يعني وكي هذا بو جا اتفاقك
umumi çeynekinzi li İstanbul ittifakı mutlaka ölçübe. Ev hatta navi yüzü de ben ittifaka İstanbul navi. Yani ev her dem evi bikar be. Ekrem İmamoğlu beri helbijartına kongreye CHP'zi yani gerek cihanda evi dahani zamana em li İstanbul'e evi hundan yakın. Tabi problem tane İstanbul'un ne? Problem Adana'ya, problem Mersin'e, problem Antalya'ya. Ser vanazi mühime gerek ittifakçı be. Yani CHP yani Keke Şeyh Musa eğer bir mevzi belediyesi bir de pır gerek zahmet. Keke Şeyh Musa az agahdariye ki gumav vergirti yani vaki Kurdistan 24 jî bi tere parve bidin. Mesela Ankara'yı tutzani Mansur Yavaş Kurd Mansur Yavaş zêdetir nêzîkî Meral Akşener dibînin. Yani ez vêkê eşkereş tere bêjim û dibêjin em deng nadin kandîdekî ku yani gelek nêzîkî nijadperestiya Tirke ji ber wê yekê yani vê pirsêj te dikim yani bê Kurd Mansur Yavaş li Ankara karê serokatiya şaredariyê werbigrin? Yani o kadar Mansur Yavaş İstanbul'u rahattır az evad benim. Baştıra duruma Ankara'yı. Mansur Yavaş bêwazî kar ve elbijartinê dest bîne. Gelek spas dikim Keke Şeyh Musa Dahan serokê CHP'yê Nîşehîra Diyarbekirê tu mêvanî me.